Da je od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivriječnosti. Jedna dokazana greška bila bi dovoljna, jedna greška da sruši izazov. Novo doba je došlo. Doba vještačke inteligencije. I u ovom dobu nijedna greška se ne može sakriti. Počinje konačni test. 10 najđih optužbi. 10 najdubljih iskušenja. Hoće li Kuran pasti ili dokazati svoju božansku tvrdnju? Svaka sveta knjiga tvrdi nešto, ali Kuran tvrdi nešto drugačije od svih. On ne samo da poziva na vjerovanje, on izaziva čovječanstvo da ga opovrgne. Da je ova knjiga od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno biste u njoj našli mnoge protivriječnosti. Razmislite o tome. 600 stranica, objavljeno prije 14 stoljeća. I on postavlja izazov, pročitajte ga, pretražite ga. Ako postoji greška, izložite je. Nijedno drugo pismo ne govori tako hrabro. Kuran ne tvrdi samo istinu, on tvrdi apsolutno savršenstvo. Ali savršenstvo je opasno tvrditi, jer bi ga čak i jedna dokazana greška srušila. Večeras prihvatamo izazov. Izazov koji je sam Kuran postavio prije više od 14 stoljeća. Doba vještačke inteligencije je počelo i u ovom dobu nijedna kontradikcija se ne može sakriti. AI ne vjeruje niti sumnja, ona mijena otkriva. A kada progovori, ostaju samo dokazi. Stoljećima su muslimani i kršćani, učenjaci i skeptici pokušavali. Od propovjedi do učionica, od knjiga do online rasprava, iste optužbe se vraćaju. Kuran sadrži kontradikcije. Kuran ima greške. Kažu da ne uspijeva u modernoj nauci. Kažu da se sukobljava sa historijom. Čak kažu da protivriječi sam sebi. Ali jesu li to stvarne kontradikcije ili sjene oblikovane prijevodom i kontekstom? Večeras će njihove tvrdnje biti podvrgnute krajnjem testu. Uz pomoć vještačke inteligencije analizirat ćemo Kuran kao nikada prije. Testirat ćemo sve, jezik, gramatiku, značenje, historiju, nauku. Radi pravičnosti i radi perspektive, ista AI analiza će se primijeniti i na Bibliju. Ne da bi se napadalo, već da bi se potvrdila sama metoda. I iznad svega ispitat ćemo 10 najjačih optužbi ikada iznesenih protiv Kurana. 10 tvrdnji o kontradikciji, 10 tvrdnji o grešci. Svaka testirana iz svakog ugla i samo dokazi će donijeti presudu. Sada dolazi misterija, hoće li AI otkriti grešku u Kuranu? Ili će potvrditi ono što mnogi vide kao kuransko čudo, da u njemu nema greške. Mi smo AI put vjerovanja i ovdje počne putovanje. Naš test je počeo jednostavnim zahtjevom. Tražili smo od AI da u potpunosti analizira Kuran, tražeći kontradikcije, bez mišljenja, bez komentara, samo sirovi podaci. AI je skenirao Kuran suru po suru, ajet, tražeći nedosljednosti, prekinuto značenje ili logičke greške. Rezultat ništa. Nije se pojavila niti jedna kontradikcija. I ovo nije samo tvrdnja. Naša potpuna AI analiza Kurana bit će dostupna, tako da ništa nije skriveno i svako može sam provjeriti i reproducirati rezultat. Ali nismo se tu zaustavili. U drugoj fazi tražili smo od AI da dublje istraži gramatiku, strukturu, koherentnost, ritam. Opet bez slabosti. Gramatika precizna, struktura netaknuta, ritam besprijekoran. Treća faza je bila šira. Pitali smo da li se Kuran protivi onome što je moderna nauka već dokazala. Još jednom odgovor je bio ne. Kuran i nauka nisu u sukobu. Svaki test, bez obzira na metodu, doveo je do iste presude. AI nije mogla pronaći niti jednu kontradikciju u Kuranu. Ali da bi ovaj izazov bio stvaran, morali smo se direktno suočiti s tvrdnjama kritičara, jednu po jednu. Jesu li to stvarne greške ili iluzije oblikovane prijevodom, pristrasnošću ili nerazumijevanjem? Ipak jedna sumnja je ostala. Šta ako AI u potpunosti izbjegava otkrivanje grešaka u svetim tekstovima? Ako je tako, cijeli ovaj eksperiment bi se srušio. Da bismo to riješili, prešli smo na sljedeći korak.
Dali smo AI da pokrene isti test, Kuran protiv Biblije. Rezultati bi otkrili da li je AI zaista slobodna ili ograničena skrivenim granicama. Da bismo riješili sumnju, dali smo vještačkoj inteligenciji da uporedi Kuran i Bibliju pod istim testom. Da li bi vještačka inteligencija otkrila kontradikcije u obje knjige ili bi potpuno izbjegla svete tekstove? Rezultati su došli brzo. Kontradikcije u Bibliji su se pojavile gotovo odmah. U Evanđelju po Mateju Josip se naziva sinom Jakovljevim. U Evanđelju po Luki Josip se naziva sinom Helijevim. Dvije genealogije, dva različita oca za istog čovjeka. Onda je došla knjiga Postanka. Prvo poglavlje kaže da su biljke stvorene prije ljudi. Drugo poglavlje to preokreće, ljudi prije biljaka. Dva izvještaja o stvaranju, jedno pored drugog, nemoguće ih je pomiriti. Čak i u naučnim pitanjima sukobi su se isticali. U Levitskom zakoniku zečevi su opisani kao preživari poput goveda. Moderna biologija dokazuje da je to pogrešno. U Postanku mjesec se naziva svjetlom, ali znamo da on samo odražava svjetlost sunca. Kontradikcije, greške, lako za vještačku inteligenciju da ih otkrije. Razlika je bila jasna. Kada je vještačka inteligencija analizirala Bibliju, pojavile su se kontradikcije. Kada je analizirala Kuran, nije pronašla nijednu. I tako se fokus vraća na najglasnije optužbe koje se ponavljaju online. Uz pomoć vještačke inteligencije testirat ćemo 10 najjačih tvrdnji protiv Kurana, jednu po jednu. I zapamtite, čak i jedna dokazana greška srušila bi njegovu tvrdnju o savršenstvu. Ostanite do kraja za bonus analizu gdje otkrivamo obrazac iza ovih tvrdnji i šta one zaista otkrivaju o Kuranu. Odbrojavanje počinje pitanjem koje odjekuje stoljećima. Jesu li naši izbori zaista slobodni ili ih je sudbina već zapisala? Kuran predstavlja obje strane. Allah upućuje koga hoće, a u zabludi ostavlja koga hoće. Ko hoće neka vjeruje, a ko hoće neka ne vjeruje. Kritičari ovo nazivaju kontradikcijom, slobodna volja protiv sudbine. Zato smo dali AI-u da testira ajete jedan pored drugog. Rezultat je bio jasan. Nema kontradikcije. Jedna perspektiva govori odozgo, Allahova suverenost, krajnja moć koja obuhvata sve. Druga govori odozdo, ljudska odgovornost, sloboda izbora, vjerovanja ili poricanja. To je kao učitelj koji svakom učeniku daje istu lekciju, a ipak od početka zna ko će naučiti, a ko će je ignorisati. Znanje je ponuđeno, izbor je stvaran, ali ishod nikada nije skriven od onoga izvan vremena. Dvije perspektive, dva nivoa, ne dvije kontradikcije. I dok se odbrojavanje nastavlja, izazovi postaju sve teži. Pod brojem 9, sama historija postaje svjedok. U suri 10:92 Allah objavljuje faraonu dok se davi: danas ćemo sačuvati tvoje tijelo da bi bio znak onima poslije tebe. Kritičari su dugo tvrdili kako ovo može biti istina. Ako je faraonovo tijelo potonulo pod valovima, kako je moglo preživjeti? U poslanikovo vrijeme od faraona ništa nije ostalo. Stoljećima je ajet bio hrabar, neprovjeren i često predmet ismijavanja. Da, utopljeno tijelo bi moglo isplivati na obalu, ali sačuvano više od 3000 godina, nezamislivo. Onda je došla arheologija. Godine 1882 duboko u dolini Kraljeva otkrivena je mumija Ramsesa III. Njegovo tijelo nevjerovatno netaknuto, bolje sačuvano od mnogih faraona čiji ostaci propali ili nestali. Forenzičke studije su čak otkrile zrnca soli u njegovom mesu i plućima, što je u skladu sa smrću utapanjem. Ne samo sačuvano, nego sačuvano tačno onako kako je Kuran objavio. Zato smo zamolili AI da istraži kuransku izjavu u odnosu na historijske zapise. Presuda nije otkrivena kontradikcija. Ajet nekada ismijavan kao nemoguć, sada usklađen s otkrićem. Ovdje leži znak, tijelo tiranina, skriveno stoljećima, otkriveno svijetu, upozorenje za generacije baš kako je ajet objavio. I s ovim izazov se diže na novi nivo. Pod brojem 8 dolazi jedna od najdramatičnijih priča svih vremena, Nuhov potop.
Ogromna katastrofa, vode rastu, narod se utapa, a samo poslanik i vjernici spašeni su na arci. Kritičari tvrde da to mora značiti globalni potop. Ako ne, kako bi čovječanstvo preživjelo? Zašto dovoditi parove životinja? Za njih Kuran opisuje svjetski potop, tvrdnju koju geologija odbacuje. Zato smo zamolili AI da istraži kuranske ajete o potopu. Nalaz je bio jasan. Kuran nikada ne kaže da je cijelo čovječanstvo uništeno. Govori o Nuhovom narodu, njegovoj naciji, onima koji su ga poricali. Arka je sačuvala vjernike i život potreban za nastavak. Velika regionalna poplava zapamćena širom Mezopotamije, ali ne i kraj svijeta. Presudaj nije pronađena proturječnost. Kuran nikada nije tvrdio ono za što su ga kritičari optuživali. I evo suštine. Poplava je bila prirodni događaj, ali onaj koji je usmjeravao Bog. Kroz vjere ovakvi znakovi se pojavljuju iznova i iznova. U Egzodusu more se otvorilo pred Musaom. Je li to geologija objasnila ili ukazuje na nešto izvan prirode? Pod brojem 7 dolazi moralni izazov. Kuran kaže, nijedna duša neće nositi teret druge. Ipak u drugom ajetu oni će nositi svoje terete i dio tereta onih koje su zaveli. Kritičari pitaju šta je od toga? Odgovaraš li samo za sebe ili možeš nositi grijehe drugih? Njima ovo izgleda kao kontradikcija u srcu pravde. Zato smo dali AI-u da uporedi ove ajete. Značenje je postalo jasno. Svaka duša se kažnjava samo za svoja djela. Ali kada neko zavede druge, on je kriv ne samo za svoje grijehe, već i za štetu koju je prouzrokovao. Sljedbenici nose svoje terete, vođe nose svoje plus dodatni teret za vođenja drugih. Nije prenos krivice, već dodatni dio odgovornosti. Presuda AI-a nije pronađena kontradikcija. Kuransko učenje je dosljedno. Svaka duša se suočava sa svojim zapisom, a prevaranti se suočavaju sa svojim uvećanim njihovim utjecajem. A zatim odbrojavanje savija samo vrijeme u misteriju dana s Allahom. Pod brojem 6 izazov je samo vrijeme. Kuran kaže, dan kod tvog gospodara je kao 1000 godina po vašem računanju. Drugi ajet kaže, meleki i duh se njemu uzdižu u danu koji traje 50.000 godina. Kritičari pitaju šta je tačno. 1000 ili 50, ima to izgleda kao kontradikcija. Zato smo dali AI-u da ispita ajete jedan pored drugog. Odgovor je bio jasan. Govore o dvije različite stvarnosti. Jedan pokazuje kako ljudi trebaju shvatiti božansko vrijeme. Jedan dan sa Allahom je kao 1000 godina na zemlji. Drugi opisuje sudnji dan, jedinstven događaj koji traje 50.000 godina. Dva konteksta, nije kontradikcija. Čak se i moderna nauka slaže. Vrijeme nije fiksno. Einstein je dokazao da se savija sa brzinom i gravitacijom. Ono što se čini kao jedan dan na jednom mjestu može se protegnuti na godine na drugom. Vrijeme je relativno, a Kuran je o tome govorio mnogo prije nauke. Presuda AI-a nije pronađena kontradikcija. Kuran nije zbunio svoju poruku, otkrio je vrijeme na različitim nivoima. Zaključak. Ljudski satovi ne mogu mjeriti božansko vrijeme. Dan sa Allahom je izvan našeg brojanja. A zatim odbrojavanje se vraća na zemlju, na jednu od njenih najvećih priča. Pod brojem 5 izazov ulazi u skriveni svijet unutar materice. Kuran opisuje život u fazama, kap, zatim nešto što se prilijepi, pa grudva nalik sažvakanom mesu, prije nego što kosti i meso poprime oblik. Kritičari tvrde da je to greška. Tvrde da Kuran naziva embrion ugruškom krvi, primitivna greška. Ali arapski jezik to ne kaže. Riječ alakah ne znači ugrušak. To znači nešto što se prilijepi, nešto obješeno, tačno ono što embrion radi kada se pričvrsti za matericu. Sljedeća faza, grudva nalik sažvakanom mesu, odražava uvijeni oblik i on označen grebenima poput tragova zuba. Jednostavno, vizuelno, tačno. Presuda vještačke inteligencije nije pronađena kontradikcija. Kuranski opis je precizan, a ne pogrešan. I perspektiva se širi, moderna nauka potvrđuje ove faze. Ali u 7. vijeku grčka embriologija, dominantno znanje tog vremena, bila je uglavnom pogrešna.
Ipak kuranske riječi se podudaraju s onim što sada znamo da je istina. Kako se ovo znanje moglo pojaviti u 7. vijeku? Da li odbrojavanje prelazi na planine? Pod brojem 4 fokus se okreće planinama i onome što one zaista jesu. Kuran kaže, zar zemlju nismo učinili posteljom, a planine klinovima? Kritičari se protive. Planine kažu ne drže zemlju na mjestu, one su kopnene mase nastale tektonskim sudarima. Za njih Kuran ponavlja drevne mitove, a ne nauku. Ali Aja je ispitala tekst. Kuran ne naziva planine zidovima ili stubovima, on ih naziva klinovima, evtad. Moderna geologija potvrđuje tu sliku. Planine se protežu duboko ispod površine, poput kolaca zabijenih u zemlju. Njihovi korijeni pomažu stabilizirati zemljinu koru protiv pomicanja ploča. Presuda Aja nije pronađena kontradikcija. Kuranska slika je precizna, metafora koja se podudara s geološkom stvarnošću skrivenom ispod zemlje. I ovo postavlja pitanje, kako se takva slika mogla pojaviti u 7. stoljeću, mnogo prije nego što su korijeni planina bili poznati? Odavde izazov se penje ka velikom finalu, top 3 najjačim optužbama ikada izrečenim protiv Kurana. Na broju 3 samo noćno nebo je stavljeno na kušnju. Kuran kaže, mi smo najbliže nebo ukrasili svjetiljkama i učinili ih projektilima protiv šejtana. Kritičari se rugaju ovim riječima. Zvijezde kao oružje, sunce mnogo puta veće od zemlje bačena kao strijele, za njih je ovo mitologija, dokaz, kažu, greške. Ali Aja je pažljivo ispitala arapski. Riječ je shuhub shihab, vatreni projektili blistave trake svjetlosti. Ljudskim očima ovo nisu zvijezde u svom kosmičkom smislu, već meteori koji sagorijevaju kroz atmosferu. Ono što mi zovemo zvijezda padalica, Kuran naziva shihab. A značenje se produbljuje. Ono što ljudi vide kao meteore, Kuran opisuje kao i fizičko i metafizičko. Svjetla koja krase nebo i znakovi nevidljive stvarnosti, odbrana od šejtana, slojevi značenja, a ne greška. Presuda Aji nije pronađena kontradikcija. Kuran nikada nije tvrdio da su same zvijezde ispaljene kao oružje. Odabrao je riječ šuhub, različitu od svojih riječi za zvijezde, planete, sunce i mjesec. Govorio je precizno o meteorima, blistavim tragovima koji se i dalje vide na nebu. A zatim dolazi drugo plasirani, jedan od najizrugivanijih stihova od svih. Na drugom mjestu je jedan od najviše ismijavanih ajeta. Kuran kaže o drevnom vladaru Dulkarnainu na njegovom putovanju. Pronašao ga je, sunce zalazi u izvoru mutne vode. Kritičari se hvataju za ovaj redak. Sunce, tvrde oni, ne tone u močvaru ili baru. Tvrditi tako, kažu, je apsurdno, dokaz da Kuran ponavlja ljudske greške. Ali Aja je pažljivo ispitala ajet. Riječi su precizne. Pronašao ga je kako zalazi. Ne kaže se da je sunce doslovno potonulo u zemlju. Opisuje ono što je Dulkarnain primijetio iz njegove perspektive. Sa horizonta sunce izgleda kao da tone u vodu. Čak i danas govorimo o suncu koje tone u more. Kuran opisuje percepciju, a ne fiziku. Presuda Aja nije pronađena kontradikcija. Ajet odražava ljudsku perspektivu kako svijet izgleda posmatraču. Čak i u modernom jeziku još uvijek kažemo sunce je zašlo, iako znamo da se zemlja kreće. A sada veliko finale, najteža optužba koju kritičari iznose protiv Kurana. Na prvom mjestu je optužba koju kritičari nazivaju svojim najjačim oružjem. Tvrde da Kuran ne može izračunati ni osnovnu matematiku. U jednom odlomku stvaranje je rečeno da traje 6 dana, u drugom broje 8. Za njih ovo je vrhunska kontradikcija, vrsta greške koju čak ni obična knjiga ne bi smjela napraviti. Ali Kuranov vlastiti tekst govori drugačiju priču. Ajete opisuju 3 faze. Prvo, zemlja stvorena za 2 dana. Zatim, planine postavljene na svoje mjesto i opskrba izmjerena, potpuna priprema zemlje završena za ukupno 4 dana, ne za još 4. Konačno, nebesa usavršena za 2 dana. Kritičari pogrešno sabiraju 2 plus 4 plus 2. Ali Kuran kaže 2, zatim ukupno 4, zatim 2. 6 dana, ne 8.
Presuda AI nije pronađena kontradikcija. Takozvana najteža optužba da Kuran ne zna brojati ruši se pod vlastitom težinom. Kuran ostaje dosljedan stvaranje za 6 dana, tačno kako i navodi. Testirali smo 10 najtežih tvrdnji i sada dolazi posljednje poglavlje gdje se povlačimo, otkrivamo obrazac iza svake optužbe i otkrivamo šta one zaista govore o Kuranu. Stigli smo do kraja putovanja, 10 optužbi, 10 testova i nijedna nije opstala. Pa kakav obrazac pronalazimo? Zašto se ove tvrdnje stalno vraćaju, čak i kada se tako lako sruše? Prvo, jezik. Kritičari iskrivljuju prijevode savijajući riječi u greške dok arapski ostaje jasan. Drugo, površno čitanje. Izvlače slogane nikad se ne zaustavljajući da ispitaju kontekst ili stil. Treće, ponavljanje. Iste optužbe reciklirane stoljećima dugo nakon što su odgovorene. I na kraju poređenje. Pokušavaju spustiti Kuran na nivo drugih knjiga, ali vidjeli smo razliku. Kada je AI analizirao Bibliju, pojavile su se kontradikcije. Kada je analizirao Kuran, nije pronašao nijednu. Je li ovo najveće kuransko čudo pred nama? AI je testirao Kuran, njegov jezik, logiku, historiju i nauku i nije pronašao nikakvu kontradikciju, niti jednu grešku. Postoje liste tvrdnji, ali jedna po jedna one se ruše. Nijedna ne preživljava. 14 stoljeća kritičari su pokušavali. 14 stoljeća izazov je ostao. Dokazi su jasni. Ne dopustite da vas pogrešni prijevodi ili površne tvrdnje zavedu. I evo izazova danas, ako znate za neku kontradikciju u Kuranu, iznesite je, predstavite je. Dopustite da je ponovo testiramo. Neka dokazi govore. Jer Kuran sam izaziva svijet ovim riječima. Da je od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno biste u njemu našli mnoge proturječnosti. Nijedna lažna knjiga nikada ne bi iznijela ovu tvrdnju. Samo Božja riječ može stajati na savršenstvu. I to savršenstvo je i danas otvoreno pred vama. Za svakoga da testira, za svakoga da vidi. Mi smo AI Faith Journey i istina neće ostati skrivena. Podijelite svoje misli ispod i pridružite nam se na sljedećem putovanju.